Mira, está Quitín. Mira, espera, agarda, Quitín! Que tremenda malleira que che peguei o pádel. Unha malleira de pádel e moi, señor mío. Querido. Cada día me cae peor, Kitty. No lo soporto, por Dios. Que vulgar. Sabes o que ten no baño? Un Picasso. ¿Un Picasso? Un Picasso. ¿Nada más? Nada más. Por Dios, ¿qué le está pasando a esta familia? Tres Sicilias, Valenzuelas y Cosmopolita. ¿Qué tanto apellido que ya ni me acuerdo, cariño? Dos Sicilias, ay, cariño. Dos Sicilias que ¿qué ha tuvieron que pasado? vender unha porque non teñen nin pa comer. Qué miserables. Los pobres. Ay. Cada día nos juntamos con más pobres, de verdad. Esto está cambiando mucho. Pero sabes que pasa? Que aquí só teñen que vir aristócratas como a nós, porque esta é unha boda de altura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Vivo joven para la sepultura. con altura, Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. De joven para la sepultura. Pero vamos a ver. Antonia, veo a Jaliña Caponata tamén. Pero cuidado ca boda, Por quen eran eses que estaban na porta quitando fotos? Paparachis, Pepe, Ostra, paparachis. Primeiro foi a velutina, agora o paparazzi. Vai nos comer a horta toda. Xa non sei pa que plantei nada. Pero como medra a orquídea aquí, é unha maravilla. Guapa. Sin abonar nada, o mellor sin abonar nada, foi para arriba, igual. Pois eu matei 2 ou 3 paparachis. Bueno, da igual, non son personas. Bueno, Que che vai dicir eu? Que ben deixaron o pazo este de Meirás, non? Chulísimo Pazo de Meirás, eu desde que hai democracia non viña por aquí. Xa. Está precioso. Pero, estao pensando eu que, ahora que é de todos, pois poderemos levar o que nos dé a gana, non? Eu xa levei. Que levaste? Un gato que había fora no parque, xa levei. Levei no ferriato. Bueno, O que nos chegou? está a viuda tamén, meu avó da viuda. Moitas gracias por vir. Acaba de morrer o seu home, la ven igual a... Mira aí, a ver que mesa nos tocou. A ver, Marqués de O'Donnell, Marqués de Murrieta, Marqués de Griñón, Marqués... Pero, Antonio, tú estás mirando os viños. Estás mirando os viños, joder. Mira a mesa. Para! Mira. Aquí, mesa 8. Número 8. É aquí. 2, 3, 4, 5, Aquí. 6. Dixo que non van comer, xa llevamos levando un pouco pa aquí. Ostra! Antonia! Antonia! Era un baile de disfraces, Antonia. Que vergonza máis grande. Era unha antroidada. Metémonos na casa de Carmen Lomana e non nos demos conta. Ostra, pois xa non mexamos, porque aquí non hai baños que Carmen Lomana non mexa. Non mexa. No. Ai, Dios mío, de verdade, Dios mío. Hola. Hola. Son Andrea, Mendoza y Osorio, Medina y Sidonia. A min póñame o que pideu este señor. Jefe. Non entendí. O nombre? Andrea. Andrea. Non sabe nin como se chama xa. Estas bodas gustan a min, que a xente xa está borracha antes de que veña a comida. Gústame esta boda a min, Antonia. En serio. Ten que perdonar, Andrea, porque cando a vin pensei que era un home, usted. Sí, perdón. Andrea vale para ambos sexos. No.
O que va al pan, vos esos chámase de outra maneira. Non se chama... Non. Unha cousa que non pasa nada, que nós tamén somos modernos, Antonia e Maseu temos unha relación aberta. Por exemplo, fora do matrimonio podemos trócole igual, sí. Primeira noticia que teño, Pepe. Non che comentei. A mí no. Por nada. Non che dixe nada tampouco por non perder a magia, sabes, Antonia? Pero bueno, non pasa. Eu son Antonia. Pero non lles verdes, que son de fora, pero non É que pasa. non sei se entende. Antonia, usted? No soy sorda. Caritina de Alba, Valenzuela y Ayamonte. Caritina, os cartos que terá esta señora. Caritina, cantos cartos terá? Caritina era o que tomaba túa mãe para o colesterol. Cantas lle vendeu? Ostras! Uau! Cantas caixas de pastillas tomou túa mãe? Estará podre de parte. Ostras. E vostede quen é? Eu... José Manuel de Cospeito e de Ford Sierra RS Cosworth. Pero al revés. E teñen algún marquesado? Que se teñen marquesado. Teñen Que algún... faz, Pepe? Pepe! Por favor. Virgen Santa. Estou a preguntar Sí. se vostedes teñen algún marquesado. Non fumo, tes algo tú aí? Que non fumo. Marquesado non, temos unha marquesina enfrente á casa que pasa sempre a Estradense todos os días. Unha marquesina preciosa, Estades invitados a ir cando cairades por ali. Hai que ir en autobús, claro. Sí, claro. Autobús. Cariño, Autobús. ¿qué quiere que vayamos en autobús? En autobús. Pero si los aristócratas no vamos en autobús. Hasta foi outro día Felipe VI en autobús Y le quedaba pequeño. e non se estirou, a muller estirouse un pouco, pero ela Y non. ella estaba más acostumbrada porque es una plebeya. Unha plebeya. Non se decatan, non somos aristócratas. É igual que túa prima tamén. Que miña prima? Está igual, pero la que a insulina vai tirando, sabe? Mete ya insulina. A tua prima non é aristócrata. Eso, o que teñen que ter cuidado que non lle baixo o azúcar. En canto baixo o azúcar, está, pero ela leva. Aristócrata diabética, non. Aristócrata. Pues está moi mal medicada a tua prima, entón. Está medicada ao revés completamente. Que é iso? Antonia, que ven a comida, Antonia. Que venga Ai, Dios la mío, pero é moi raro que moito tardan os novios, non? Imagínate como é a boda de categoría, os novios en vez de fotos deben estar facéndolles al óleo, deben estar pintando al óleo. Ai, veñen, Pepe! Veñen Pepe, os que novios. alegría, Dios mío, que me... Veñen os Aí novios. están. Te casaste, la cagaste, te casaste, la cagaste. Ay, Dios mío, qué Panorama, aquí mira, panorama y un fondo. Ai, que emoción, Pepe! Pepe! Que se me vai correr o rímel, Pepe! Déixeme a servilleta. Gracias, Pepe. Madala. Pero qué... Leva premio. Bueno, Pero señorita, usted no sabe comportarse. Que dixo? ¿Ha salido de casa alguna vez o es la primera? Jefe. Vexo que non hai marisco, Antonia, prepárate aí. Señores, aquí está a bouillabaisse marseillaise avec des loignons. Ah? Sopa con cebola.
para acá. A ver, quen quere sopa? Trae o plato. Quen quere sopa? Sopa, sopa. ¿Le llaman sopa? Iso é bullabesa. É Villalbesa, como sabía usted que é de Villalba? A súa queda mon... Sí. Como sopa que era de Villalbesa? Pero, ¿ustedes de dónde han salido? Vai do mismo sitio que a ti, ou ti de onde saliste dun huevo kinder? Oh, que de los huevos no traen siempre el mismo regalito. Ai, de verdade, Bueno, de trae verdade. pa aquí, mira. Mira, Antonia, por lo menos ven aquí a cijal. Gucci! O Gucci! O Gucci! O Gucci! Ese era o can! O Gucci! O Gucci! Que foi? Gucci, Gucci! Gucci! ¿Qué has mi vestido? Gucci, Gucci! Gucci, Gucci! Como era? Gucci! Como era? Como era? Gucci! Non aparece o can, A ver se o pisou a jega. Gucci, Gucci! Que no busques ningún gato, que no tengo ningún gato. Que lo? Hablo de mi vestido. El Gucci. Ai, mulleriña, de verdad, eso. Botas así un pouco de viño na servilleta e limpias así. E xa sale. Por favor. Ai, de verdad. Isto é inadmisible. Metre, por favor. Como metre? Metre. Para. Espera un pouco. Este é o metre? Sí. No, por favor, será medio metre. Que pasou? A ver, metre, este señor, señora, é que non sei como chamarche, como dixaste que te chamabas Andrea. Este señor, señora. Estes señores están molestando a miña muller. Por favor, boteos da boda inmediatamente. S'il vous plaît. Intenten comportarse. Estamos no Pazo de Meirás. Aquí veranearon as mellores familias de España. Voy a ser franco. Houbo de todo. Bueno. Veña. Vámonos relaxar todos e vamos a comer todos en paz. Bueno, comer, a ver, se lle pode chamar a isto comida, claro. Perdone. ¿Cómo que se le puede llamar a esto comida? Pero si lo ha diseñado Ferran Adrià, que es el mejor gastrónomo y además el genio más grande del mundo en gastronomía, hombre. É que terá que ver a gastronomía ca comida? Que ten que ver? É que non, eu veño aquí a comer, que non veño eu para ver estrellas, poño a televisión e miro a Paco Lodeiro. Gastronomía, non astronomía, cateta. Tías, tonto perdido, xa che vou a remolar un cepilletazo que te... Oye, no le pegues a mi marido. Dios. Ay. Maléfica, maléfica. Tranquilidad. Que todo se Tranquilidad. Antonia, tocou na mesa máis sosa de todo. Aburridísimo. Mira o cachondeo que había naquela mesa de ali. Vale. Que están pasando bárbaro ali. E nós aquí, aburridos. Esa é a mesa de Ernesto de Hannover. Ernesto de Hanover. Ernesto de Hannover. Xa non chegamos a tempo a barra libre, Antonia. Diego Choel, xa verás. Ela visto o novio, Pepe. O novio. Cas medallas estes parece que vai botar unha sardana, Dios mío. Dios mío, que vai ter que aguantar miña irmán, miña pobre. Un segundo, vostede é a irmá da noiva? Sí, por qué? Porque eu son o irmán do noivo. Pero entonces somos primos. Prácticamente. ¡Primo! Por favor, hombre. Pero... Hombre, pois agora xa que estamos entre familia, vamos levar algo desto para a casa, que Sí, bota. a xente non, pero o can comeo. Vou te a vajilla. Vamos coller un pouco aquí os cubiertos tamén, que non pasa nada. Como? Os Esta cubiertos? lámpara, aí é listo. ¿Pero qué hace metiendo y los cubiertos en el bolso? Parece que perde un pouco.
Señora, Todo queda na casa, elo. Cubiertos de plata, eso uno no se lo puede llevar de aquí. Cubiertos eran de plata, ahora son de mamá. non discute. Non discutir a familia, veña. Non, isto é inadmisible e inaceptable. Vostedes son un despoxo da sociedade. Dame noxo pensar que o meu apelido se vai mesturar co voso parias. Que yo chamo? Teño farias, quero unha faria. No, parias, que sois unos parias. Parias. ¡Parias! Farias. ¡Parias! Que sois unos parias. Unos don nadie, ¿no te ves? Que vayamos entre varias. Metre, por favor. Monsieur! Non é Messier, que é un home. Ai, Dios mío, como estás? Non penso compartir un minuto máis con esta xentalla. Boteos da boda inmediatamente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por favor, señor Metre, mire aí o bolso da señora, mira o que leva. Como que leva? Mira o que leva para a casa, Mira o que señora. leva, por favor. Non. No, mire. Abra o bolso. Abra o bolso, mira o que leva aí. Mire, para. Colla. Que está en mi bolsa. Pero que... Os cubiertos de ¡Qué prata, Montier! ¡Qué vergüenza! Señora, a comida... que fan todos estes cubertos? Mire, o Satisfyer, leva todo aí. No seu bolso. Usted no creerá que ese bolso es mío y que yo he robado esos cubiertos. Hombre, E que fai a súa carteira no bolso? Ten o seu DNI. ¿Ves? De ella. roubou unha carteira! ¡Ay, Dios mío! ¿La cartera? Pero mi vida, ya lo que faltaba que me llamara de una cariño. Hágame o favor de acompañarme á porta. Isto non vai quedar así. Claro que non vai quedar así, hai que pagar ao final. Pero- Son un Mendoza, Medona, Medina, Sidonia, Madonna. Vamos. Venga! Chao. Como nosotros, cariño. si Leva tenemos o Gucci, lévalo. Bueno, Antonio, vou recollendo aquí isto un pouco e xa vamos tirando, vale? Veña, salimos ahora de aquí. Vamos, Pepe, dime. Espera, que acabo ahora. coita, Pepe! Espera, que se acaba. Que este home de aquí acábame de dicir que si botamos un cricket. Botamos un crique, pero que veña a súa muller tamén,